Tongan-tonganba i-pau khara mayamda update pijrake ngasiga oina ahanba update da iramdam i-pau hain lairiba Facebook page dun thagalakpa post amakak share tawjage. Maitai Kuki Ministry of Home Affairs na Delhi da kauraga April 5 da wari sanaragani hairi namdam masida chahi hen ani helaklaba Maitai Kuki ani gi kanglup ani gi irang asi loisinnabagi matangda kanglup ani gi maru oiba organization gi miyoising Delhi da Ministry of Home Affairs na kauraga lariba April 5 da wari sanaragani haina pau gi source amana hairi adubu hairi bopum asida Kuki Jo Singki makoi gi oiba demand sing phangdri phawba Ministry of Home Affairs amadi Maitai gi civil organization singa karigumba hiram amata da wari sanaba yanaba puragloi haikre haire. Atopa pau amada 2021 census report matung inna delimitation tawba yaroi haina firablauduna BJP Manipur Pradesh ki miyoi 13 na saba committee semle ke sarat. Kumza 2026 ki delimitation process achumba kanglona pangthongnaba BJP Manipur Pradesh ki miyoi 13 na saba committee ama semle. BJP Manipur Pradesh ki oina su kumza 2001 ki census report matung inna delimitation tawba yaroi haina firab ngasi su lepli haina BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Saore.Joykumar na phongthokre. Wafam asing asi Imphal ki Nitai Pachutek laiba Thamal Sanglen da pangthokpa pawgi mifam amada Saore.Joykumar na pawmising da phongdokhibani. Mara makhata na pawmising da hai delimitation gi matang da matam kuina dagi all political party na lepkhiba firab BJP Manipur Pradesh ki oina su ngasi phawba khongpham sena lepli handak Supreme Court na Arunachal Pradesh Nagaland amadi Manipur ki oina 2001 gi matung ina tawgadabani hairiba delimitation gi thabak asi pangthoknaba yathang pirakhiba adugi matangda akupa marolsing puthokduna wafam kya su thamki manhai matam adugi Guwahati High Court na 2001 gi census adu di census tawgadabani haibagi yathang tawtharkhiba laikhrabani. Delimitation tawbagi thabak asi achumba census report ta yumpham oiraga pangthoknaba BJP Manipur Pradesh ki makaidagi su tongan-tonganba mari leinaba singda cherol thaba court ta case thengakhiba kya laikhrabani haina su maana makha tana pawmi singda phongdokhe. Pawgi mifam adu saru akiba lamlai ACG MLA ke ibom chana haikhiba 2026 ki census report matung ina pangthokadaba delimitation process ta niyam chumna pangthoknaba BJP Manipur Pradesh na semliba committee asina akupa marol kya thijanaba khongthang paikhatkani loinana 2001 gi census report ki matungina delimitation tawba yaroi haina Manipur miyam gi apamba adu BJP Manipur gi su apamba ne haina phongdokhe. Makha chatharakpada arambai tengol gi luching porel Korounganba khumana thagalakpa FV post amakak mayamda share tawjake. Saore.Joykumar gi macha mamou singda haijaningbadi ahaldu phajana thogal tawbiraga yumda matam chana hidak langthak pijabiraga phajana senaduna thambiyu wakhal soire chopa ikaiba yam nangnani ahal thangda nungaijadi haina mahakna share tawragle. Haiba wafam asi ekhoi Joykumar na handak Twitter X da phongdokhiba wafam sing adugi matungda hoigi arambai tengol luching porel Korounganba khuman na thagalakpa post amakhangni. Atopa pau amada Parliament Immigration and Foreigners Bill pass tawkhre che chang yautaba illegal immigrants sing lupa lakh 5 fine thihanba yauna chahi 5 jail thamgadawri. Parliament House animakta Immigration and Foreigner Bills 2025 pass tawkhibaga loinana Passport Entry East to India Act 1920, the Registration of Foreigners Act 1939, the Foreigners Act 1946 and the Immigration Carriers Liability Act 2000 repeal su tawkhre. Bill asi hanana Lok Sabha da pass tawraba matung Rajya Sabha da amuk approve tawkhibani. Bill asina central government ta piriba provision asi immigration law sing nauna matang chuna na semdokpani. Bill asina central government ta passport travel documents sing visa amasung registration tawbada sakti piduna chithahoba law sing hapsinbani haire. Bill asigi matang da house ta khanaba matamda Ministry of State for Home Nitai Chan Rai na pikhiba pakhum da pass tawkhiba bill asina India da lakhiba foreigners singi record update tawduna thamba ngamlagani. Bill asida chithahoba law sing menkhatuna agency singi coordination tawbada yamna chawna mateng piragani. Bill asi chahi 3 changna yamna munnanaraba matung government asina pass tawba ngamkhibani. Bill asi ek oina India pumbada chanaraba matung mari leinaba documents sing suna yaudaba illegal immigrants sing ek asigi makhada lupa lakh 5 fine thihanba yauna chahi 5 phadok pibagi provision sing yaure. Bill asi pass tawnaba khanaba horakpa matamda Abhishek Manuna Immigration and Foreigners Bills 2025 oppose tawduna bill asida ahongba khara thamgadabani haina phongdoki aduga bill asi foreigners singi
बेसिक फंडामेंटल राइट्सिंग मतपनी हाइके बीजेपी की रेखा शर्मा कांग्रेस चैरदुना कांग्रेस की मतमदा इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया दा मफम पीदुना लैहली पाकिस्तान अफगानिस्तान अमसुंग युमना नरिबा लैबाक सिंगी हिंदू सिंह इंडिया दा लैफम पीखी हाइना महाना कांग्रेस बु मरा सीखी अतोपा पाउ अमदा नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स दगी रिटायरमेंट लौरकने हाइरी सेप्टेम्बर की तांग 13 2025 ना महा की अरोइबा राजनीति की ओइबा थबक ओइगने हाइना मयामदा अनाउंस तौरखरे अतोपा पाउ अमदा अरामबाई टेंगोल की पीआरओ ओइरिबा रोबिन मंगांग ख्वाइराकपम थागलप पोस्ट अमखक मयामदा शेयर तौजगे मीना सीबना चिंदा साना सीबना खुंगुलदा हाइबा पाउरौ लैबनी ymna Joykumar स्पेशलिस्ट फेक एनकाउंटर नंगना लुचिंग लगा हाथखिबा रबीना अमदी संजित की केस लिसिंग अमगा समरी हेनबा फेक एनकाउंटर केस सुप्रीम कोर्ट ता लेरिबनी नोय पॉलिटिक्स तौनिंगबा तौजौ हुनौ लाउनौ वी डोंट ब्लडी डैम केयर अदुबु नोय की अमोन पॉलिटिक्स टू द आरामबाई पक्षिलकलिबसी करिगिनो 3 May 2023 की अयुक पुंग 13 मखाइदा सिसिपुर मैतै टिपर ड्राइवर अमा कुकी रेली यावबसिंगना फुदरखरबनी नुंथिल पुंग 2 ताबदा कुकीना हेंगले पीएस तगी नोंमै लाखरबनी सिसिपुर प्राइवेट गन हाउस तगी लाखरबनी पुंग 10 मखाइ AM दा बुंगमुएल विलेज दा फॉरेस्ट ऑफिस मै थाखरबनी पुंग 12 मखाइ दा माता वालतम विलेज दा फॉरेस्ट ऑफिस मै थाखरबनी कुकीना तोरबुंग बंगला तोरबुंग मै थादोकपा लोरबा मतुंग नुमिदांग वायरम पुंग 3 तारबनी एटी गा कुकी का मायोक नरुरिदु फगाकसाव इखाइदनी मसिरो एटी ना कुकी दा अटैक तौरुई हाइदुना नंग ना हाइरिसि लैबाक की इरांग जेरो नॉलेज लैबा लैबाक सिदा करी तौरी खंगदब नंग ना कदाइदगी कॉन्फ्लिक्ट सिगी हिस्ट्री खंगदगे रेली सेमोट ऑन यू फुल हाइना महाकना पेन द वफम थंगलबली अतोप पाउ अमदा चाइना दा अहानबो ओइना फ्लाइंग टैक्सी सिजनबगी अयाबा पीखरे चाइना दा अहानबो ओइना कमर्शियल थबक थोरमसिंगदा फ्लाइंग टैक्सी सिजनबगी अयाबा पीखरे हाइरे सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना CAAC ना ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी सिजनबगी ग्रीन सिग्नल अदु पीखिबनी लैबाक असिदा अहानबो ओइना कमर्शियल की थबक थोरमसिंग अमदी अर्बन टूर की थबक दसु फ्लाइंग टैक्सी पैसेंजर ड्रोन सिजनरगनी फ्लाइंग टैक्सी असि इहांग होल्डिंग्स अमदी हेफई हे एयरलाइंस ना ऑपरेट तौगनी कंपनी अनि असिना फ्लाइंग टैक्सी सिजनरकपा असिना मरम ओइरगा चाइना की टूरिस्ट अमदी कमर्शियल की लमदा चाउना कानाबा अमा पीबा ngamlagani हाइना सु साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट असिना मखा तारी अतोपा पाउ अमदा शांति की वारी की मांगोइना कोतुना कंडीशन अहुम लेंगाक थमलगली था असिगी मंगादा MISA ना सिंधुना न्यू दिल्ली दा मणिपुर की इरांग असिगी वाखैनबा पुरकनबा पांथोकदोरिबा पीस टॉक असिगी मांगोइना कोतुना लेंगाक कंडीशन अहुम थमलगली कोजुना थमलगलिबा कंडीशन अहुम अदुदी नो क्रॉस मूवमेंट हाइबदी मैतै सिंगना कुकी जोना नमना खुंता मफम सिंग दा याब यावदना चंगबा यारोय स्ट्रक्चर डायलॉग हाइबदी सिस्पियर लेरिंगै मनुंग दा यामना चनबा याब वहनथोक चेनबा डायलॉग चथगदबनी लोइना इरांग असि लेबनबगिदमक वारी सानरिंगै यामदबदा था तरुकी ओइबा सिस्पियर पेरेट लहनगदबनी हाइना कोतु की माइकैदगी फोंदोरगली वफम असिंग असि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना था असिगी मंगादा न्यू दिल्ली दा मणिपुर की रांग असिबु लाक्सिनबा मैतै मदि कुकी पुरु की मियोसिंग वारी साननबा सिलिबा मीटिंग असिगा मरी लेनना हाई लेवल कंजर्वेटिव मीटिंग अमा KBC सेंटर चर्च हॉल कांगपोपी दा कोतु ना सिनखिबा अदुदा वारेब लौखिबनी हाइरबा मीटिंग अदुदा कुकी जो ऑर्गेनाइजेशन मरु ओइना कुकी जो काउंसिल सदर हिल शिप एसोसिएशन कुकी NP स्टूडेंट बॉडीज वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव इंटेलेक्चुअल सोशल एक्टिविस्ट अमसुंग कुकी की मरुओइबा थौदांग लौरिबा मियोय क्याना सरुक यादुना कुपना खनरबा मतुंग लौखिबनी हौजे हौजेसु टेंशन असि वांगली मरम अदुना कुकी जो लीडरसिंगना अमत्त ओइबा खोंगफम द लेपतुना हाइरिबा सिस्फियर पुरनबगी लंबी असि मखोइना थमलिबा कंडीशन अहुम असि फंगलबा मतमदा ओइथोकनी हाइना कोतुगी माइकैदगी फोंदोरगले ngasi matang asida video si losinjarage channel sibu nusibidu na subscribe tausanbiu haijari thank you